dobrodošli u novi video. Danas ćemo da testiramo mikrofone, Rode NT USB i ovaj eBay kineski mikrofon. Tako da prvo ćemo da poslušamo ovaj, sada trenutno se čujemo preko Galaxy S4, idemo prvo eBay mikrofon. I ovo je zvuk sa eBay mikrofona. I sada ćemo se prebaciti na Rode NT USB. Ovo je zvuk sa Rode NT USB mikrofona. I to je taj neki test. eBay mikrofon je bio pojačan na 100% sa boostom od 20 dB, a Rode NT USB je pojačan na 90. Boosta nema jer to je jednostavno u njemu ugrađeno. I to bi bilo to, nadam se da vam se svidio ovaj video. Lajkajte, subscribeajte se ako već niste i to je to.